paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagmayat ti makutuan, marikwanang. Sakto, matikotwam inton madamdama, maray. Ay wen, kutuan kanto inton madamdama. Na, agkin-kinuto kayo mag... Umay kamutan marituyang. Taagkikinuto tayo at alaw. Ngam sakto pa'y ti sumaruno akutwan yu Ado siguro ti kutuyuan niya. Ay, awan lang amin ti maaramid, May. Isong agkin-kinuto kami kan ni marikwanang. Apay, dagiti laang adu ti kuto na aya, ti agpakutaw. Awan nga rod aggatang o di agkinuto kami. Ay sos! Ay sos! Ay sos manan! Hey, adadak ko tumaray. Ang tulid-tulid dito ituktok na. Aguray talaag. Nay, agtambling-tambling matad. Nay, apay, sa dino tinapanan ni kumari taatuyan, maray. Na, jakmot na si puta nun. Pimanaw matlatan. Ay, imbagamla nga da nakitam ako to di tatuktok ko. Win nga rod, kat tiniliw ko, tanagpartak ang nagtulid-tulid. Kat iditalyawak ni Marituyang, nay, awan batan. Sana bali, maray. Tanatiliw mo mat, jay dakkel ako to. Ay, won, maray. Ay, ngam. Sa dino nga'y ngatan, tinapanan ni Marituyang. Nagpaabagatan, mat. Ay, ijaayan dagiti pada na chismosa. Wen, maray. Ado da ijay kahit. Bayam ta aramidan na ti kayat na. Ala, ituloy takit di tag kinutaw. Si kamutan ate kutwak, maray. Aywan, sige, maray. Ay na, mayat! Saan ka nga nakuti agamin ta, da si imak nga kuto. Dakkel ka di? Ay, uy, agura ka. Nagdakal na eh. Kaslapag kat agres-wrestling dia. Ay ang mga agkumpari damit da kita. Kas kada kami ka ni paribadaw. Ay, Kapitan, Ay, ako. uray si ka, agpakpakuto mag. Ay, makapakigtot kamat nga nanatoyang nga. Permi nga raw. Apay, kilaat kami latan nga agparang itisangwanan mi, Mari. Mapanak ko madita abagatan. Ditayan dagiti ko kumaray. Nakita kayo dito igid ti kalsada nga agkin-kinuto. Awan nga rod mararamad. Kasla kayat mo mati makutuan. Ay saan? Diyak to pa'y nagpakuto kadamari ko anang kanmaribanang. Kat lumabas ka ituloy na ako tuwan itong Ingkan, Uwan nga agpaiso, Kapitan. Nay, awanan di dya kasla nga pag-ong ti kadakal na nga kutom. Sigay, panawang kayo nga rudan. Nay, rabi imot gaya mo in maray. Ay, wen. Ay, jakmat nadlawan. Anya nga iti makunam. Ituloy tanto man ang tagkinuto inton bigat. Ay, katuwan maray. Tanay, agawid akon. Sige maray, tagluto akmatan. Ay, ningata inteng. Nakaawid ngatan. Nagawid siguro day jay tanay, rumabi imot tan. Ay, sapay lakumata nagawidan. Tanapan nagluton. Ay, mangantulangan ti aramidak, marikwanan. Uy, nakaturog mo dito yung kutwak nga, Kapitan. Kas ano nga tangari nga dito yung aya? Ay, ni, pati matdig ito yung kuto na naturog. Ay, buhay akon. Uray, maturog dan. Ang kung nga riingan dito yung Kapitan, tapno haan mat nga mariing dig ito yung kuto. Anya klasay a barangay daytaw. Nay, pedamagam kanya dayta. Agkikinuto dagiti tattao. Karaman kagawad, pati ni Kapitan. Ay, una yung ngay. Di dala mabain. Ay, rumbang lang agbainda. Sapay ijay igid ti kalsada ti pagkikinutuan da. Nakita mi da, nga kikinuto da. Ang mga no istorya lang dayta, Nakitak a mismo ida badawng.
Kaya nasawain nga ado ti kutaw dagiti tattao dito'y kabildatan, tuyang. Siguro, Apuro sa dot dagiti tattao dito yan. wen, kang runaan ni Kapitan, sa dotmet amaysa. Iso, kahit asaan nga mas asinso dito'y barangay tayaw. Di dala tol-toladan. Nay. Ay, Papay nga akod-kod-kodong bitin na ita ulam. ay, jaka mo. Kalaat mo ilat na naging matil na iti ulaw. Kita agman, ang mga nukuto mo dahitan. Nga ta. Kita ko na kay. Anong makita nga raw? Nagsip nga mo. Ay, intun bigatay. Nalawlawat. Ay, nakalutukan. Ay saan pa'y, tainururay ka. Apay nga inuray na. Ay kunak nuim mo na ka nagaweg, tagluto kamot kuman. Nakaturugak nga ron, kabayatan akot kutuan naktimay sa atanahon. Anya, uray si ka, nagpakutumat. Ititungtungan mi ititanawd, iso ti kutwak intun bigat, iso nga agsinublat kami. Ket, kasanuitan, taawan mo't makan analuto. Ay, agluto ka na ta, si kangaron ti mo na si Mangpet. Ay, masadutak. Tanay, nasipngutan. Masadutak mo't. Ay, makaamu ka nga ron no mabisinan ka. Ay, sa anak ang mabisin. Ay, manang, nakariing ka pa ilang. Apay aya. Ay, nakariing ka pa gayam apadak. Ay, mabisinak. Ah. Iso ajak makaturog. Ay, oras yak. Agpada ta ang mabisin. Bumangon ka taing ka agluton. Ay, si Katerong bang bumangon. Apay nga ibaon nak. Di uray awan bumangbangon. Kabaalak pa'y mat nga ibturan tibisin ko. Aging ga inton bigan. Nay, Mare, nagsapa ka man nga inmay dito tersinak. Wen, Mare, sinapsapa kun ate umay agpakutaw. Jak pa'y nagkapkapay, umay ka nagpakutaw. Ay, kasano ajak sa paan? Kat masiguradok nga agpatimplamanan ni Enteng iti kapina. Apay, di mon itimtimplaan. Ay, marwam. Agtimpla mo tayo ti kapena. Sa bagay matkit di adamot iman Ay, katuan. Ala, umay ka nga ruden, Mare. Agtugaw kan, taikutuan ka. Kapitan, adamat kano agpinpinungot nga kalbo ijay daya? Ha? Ada? Wingarod, intag anawa. Ay, bay amlatan nga agpinungod da. Kalbo damit. Ay, apay saan nga masapul nga anawaan? Ay, bay amon. Kutuan nakit di. Apay nga, kinutuan ka nga rod idi kalman. Siyak nga ron ti kapitan. Nalipatan tinagtungtungan ta nga siyak matikutuan ta. Apay, ada nagtungtungan ta. Ay, managlilipat ka nga talaga. Gagang ay ti lumakay. Malala. Kutuan ka man laangan. Mare, kita da pari badong kan marituyang ditarwar ti balayda. Agkinkinuto damot. Kunamlan asino asuman na ni marituyang, idi nakita natangag kinkinuto. Hanggang gayam, uray isaw, agpakutumatan. Ay na, Mare, no talaga ngamin nga awan maaramid mo. Talaga tuladam ti aramidan dagiti daduma. Makita nga ta ni pari badong dagiti kuto ni marituyang, kat arap samet ni pari badong. Ikaw makita na siguro, Mare, kita mo. Adamot ang dadu mga kikinuto dito isang wanag ti tersenam. Aywan, naahos ta ida nga umayag kinutaw. Nay, adamanan nagtugaw adwa a babae. Agkinuto damat dagita, kabayatan nga agin inistoryada. Katsapay kumaat gumatang da nga road. Awan, nakaturog sa manan dato'y kapitanan nga mangkot-kuto kanyak. Agurok pa'y mat. Kapitan! Nakaturog ka matan! Ay, di matan maraing.
Huh? Buhay akon ah. Umayak gumatang kapag naundak ka day. Ay, ikanyo iti pagnaan ni Marituyang tao may kanugumatang. Apay nga maing taim maduda meten nga kikinuto dito tersina maray. Tinulad na kami ka ni Maribanang Ita, awanan ti pagnaan ti gumatang. Aglisi kayo lang ang tane, kuskusila pa ni Marituyang. Rombang lang aglisi kayaw. Imbag kumamano gumatang kayo itilakon ni Marikwanang. Awan ni gatang may nana. Na, Dahito yun, di ginatang mo abagas kan kapay. ay aguray man bit maray. Kalaat meten agi matal to'y ulok. Na, kudkudkudam mo tan. Nay, nakusunday tabuok mo. Ay, makitkita namin ka dagito'y agkikinuto dito'y tersinam. Saan mo apabasulan, dagiti akikinuto a babae? Ay, naakara naksamutan iti kutuyaw. Kuto may ko na maray. Kahit anya ngay. Ay alaang mo, dagita ginatang mau taagawid kan, tadi mo ibagbaga nga inakaran da ka iti kuto may. Naladaw ka manen anagawid inteng. Uray si ka. Anyat urasan. Tanyat inararamid mo. Kinutwak nga ron dyan tanod ko. Kat, day talaangan ti araramidam. Anya kumapay ti sa bali nga aramida. Aramidam adagiti trabahom kas kapitan. Adda aya? Na, nalipata mon dagiti ibagbagam a proyekto anasken nga ipatungpal mo. Apay, adda yung bagbaga. Ay, di ka man aging didiam mo intay. Ay, Eh, Ha. baka panervyos mo't day ta panagmat-matam. Na, ay, aramidam ti trabahom dito'y barangay. Ay, tinak-ibaon-baon. Na, kayat mo, tamapan ko alaan ti balunat ko. Apay nga alaam kat nakadulin nga ron ijay ayan ti lakasa. Na, ay talaga amapan ko alaan. Ay, agungat ka manin. Apay nagtanong akasla nilkater day ta usilap mo. Umay kan kapitan ta kutuan kamanan. Ay, saan? Isardeng kaunti makikinutaw. Apay ngay? Kitam kadidagiti tattao dito'y barangay. Manipod ije purok uno aging gat kaudyan a purok. Ag kikinuto da ata pati kiday da kat adati kuto na. Tultuladan tayo kidahin. Kat mayat mat. Naskan a meeting ak dagiti kakagawad ka para kadagiti proyektaw. Saan kuto-kuto? Sika kapitan o isote kayat mong aramidin. Makamo ka nga ro din. Dasaya at tawan ni Maribanang ita dito'y tersina maray. Jakman amon no apay asaan mat nga may itangal daw. Isu nga awan ikutwak ita. Sika, maray kayat mau. Di kay lamabain. Makitkita dagiti tao da itangar aramidin yaw. Anya kumangay ti kabain dita. Imbes kumaamapan ag trabaho dagita ababaay. Umay dakidib ibusin ti oras na dito nga kikinutaw. Ayun anya. Anya nga'y timagan-ganab dagita babaay, maray. Ay aguray ka man tabaga akto dagiti babae no umay da ditoy. Ta isardeng dan ti panagkikinuto da. Wan maray, husto tanakunam. Aglabada laangan ngam ti umay da kikinuto ditoy. Apay nga'y kagawan. Iparit mo matin kikinuto dito'y tersinam. Agawid kayawn. Tama pa nyo ay wanan dagiti anak yaw. Kan tulungan yaw dagiti asawa yaw. Sige nga Rodan. Agawid tayon kakadwa. Wan, agawid kayawn. Sayang ti oras yaw. Ala, ingkayawn. Ada mo naluto amakan. Ay, wan. Ta sa anak-anapan nakipagkinuto kan ni kumarik akwanan. Ay, uras siya. Nagado tinalpas ko at trabaho iji barangay hal. Ala, umay ka nga ro din tamangantan. Ay, una. Ay, mabisin ako. Apay nga,
Saan ka magtan nga in-inmay dito Tersinak, Maribanang? Ay na nagadaw tinasken nga aramidak maray. Ayan nga'y dagiti babae nga agkikinuto dito'y tersenam. Binagak ida nga agtrabaho da laangan iti babbalay da. Tapno saan amasayang ti oras da. Ay nabanang kagawad kwanang ken kabaranggayan. Saan nyo asayangin ti orasyo? Nudikat agaramid kayo iti pagsayatan nyo. Ken pagsayaatan ti barangay yo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.